la sorte de match au PCL. Friend there no it's a fatal fai ma pass ya to lei file mole tu ilo so. Tani li malosi,
tātou te talo. Let us pray. A whailawe le ala langa I mātou le li ie. O le ala langa mai ngā ruenga o le fōwhanga. Lātou te sulaina lopa ia, ma a batu le tau langa o le whawhtai I a te oe. O mai lau whanau le nei tai ao, le whaopopo I le nā a langa whiwhia, le whaofu I lau o fio I liinga. Fio mai a nganga pa iai, o li tia le menei, mātou te abatu ai le tapo inga I le nganga ma le whamao ni te tawai. Loving God and precious Spirit, we ask your presence among us so we can give you our hearts, pour out our spirits, and worship you in truth. Amen. La tatou whamata nei tapo ina te ina I tatou e lofi pese, pese iwas frutasi. Le tua tau tasi pa ia te male alo malenganga pa ia. Le tua o mātou whatu tua ma te tonu o mai ai. Le tua o na foa ina lo mātou whatu tua ma papa ina lo mātou whano lango I me mawai le ola. Ne whaile langi ma le langi ma me uma o iai. Lo whatontu nuina fo I ngā ruenga o le whorwhoanga e loa nganga pa ia ma lo mate sau pa ia. O whanga poto lo nu umalau e kalesia I le mātou whale tāpua e peo na masani ai. Awa ia I mātou le nei mauti noa. O le tai au fōu le nei lau fio. E le tupu mua fo I le nei mea. O I mātou o mai e tāpua I lau fio. I le nei teini ma le nei no whanga. O mātou mantua I le nganga whaafutai. Fo whanga lau fio mai lava I le amatanga. Ina o whaia le tangata I lo lava whatusa pa ia. Ma manawa I ele mana vaola o na e whapea lea. O matua siri o na lelei. E asi fo I whatoanga ma o I loa le se mea lelei le nofo to tasi o tangata. O na e whaia I lea o lona soa. O e whawhine.
nuti mea fatasi mala o au na o atang. Awa vea le na mafutanga ma mea ua ngalo ai la o fio. Pa uma iai mai le amatanga. Le o mato iai le lalolangi nei. Ai ui lawa i whale dono o le tangata. Na e saunia le whaoletanga te le lo walo o Yesu Kiriso. Tu whaafo i le tangata. I le mafutanga wawalalata na e malawo fio i le amatanga. Wa vealo na soifua malo na ola. Wa vealo na ola i nei le olanga e peo na mato soifua ma ola ai. Whai ma whateita inga i ai mato ia le lifa i ai le mato whato whala ina. Ina ia maua e mato le awanoa mato te nuti whatasi e malo nganga pa ia. E peo nei ai le amatanga i le whatoanga. O lotu mai fo i lau whanau le nei tai ao o le nā lava le whamoe moe. Se i o mato pai i le tū pao lo la e. Se i o mato whalongo o e whetalai mai i o mato tangata te tūtasi. I mali liu i nā e o mato tangata tuai i a whaima tangata fō. Tangata whale donu i a whaima tangata le lei. Le i mato o atua i le lorangi i le neva yaso. O whae ngoina i le persiano i le lorangi au le vayaso pa ia. Ma whaapa ia ina le lorangi o na o mato iai. Ui whanaunga le nāo i mato wala usu mai ai lo whale tāpua i le nei aso. O mato mana tua i le nganga whaftai le ngā ruenga sa whai o mato matua whale nganga. Ma o mato matua e meise le nei atunu o Samoa. Ua talia le whaoletanga na le tongi ola na Saunielo walo e Yesu Kiriso. Na vatu e misionale i a wala ese i o mato lau whanua. Le ua utu e nei le toto masaa. Le o mato sa ai ma au mali. Le o mato o ai nei fariseu. O tele tala i manu ai titi tala i mala. O le mato talo le li i o nei o mato nofo ai. O nei o mato manatu o le mato fatutua o se mea ua maua i le taimi nei. A ia mātou mautinoa le nei upo moni e mawhai lava o na esea e le ti apolo lo mātou whatutuanga. E mawhai o na te whea lo mātou tofu. Le mafuanga le nao lo mātou lotu mai ai lo whale tāpua i leva yaso ma leva yaso. Mangalue ina lo mātou whatutua i le nganga ma le whewhe te tawai. Ina ia maua lava i mātou lo fina ngalo mo i mātou ma mātou ai. O ia e mātou le nei mautinoa le li i. A whai e le atia e la o fio se whale o le a ngaru lue fua i la tō e atia. A whai fo e le leo leo ina e la o fio se ai o le a mata la fua i la tō e leo leo. Ne leo o mātou whatangi atu ai, whatasi mai o lo wanganga pa ia, le mātou e kalesia tau ati ai. Ni mananga ruenga o fe ngai ma o ona nei. Ina taua ngai na lo matu iai la o kalesia ma le nei lo langi o matu wolai. Ni fa o wina fo no matu tofi le ngata iai matu ma matu fanau. A o lau fanau fatutua i le langi au au. Matu mo fo nei maftanga mai la to lo fam. Fatasi mai o wala ese la matu tapu inga nei. La tolo mātou soa whatasi le nenga ngana ma le tofi o e tuina i o mātou mātua. O mātou titalo i e whapeina o nā latu la upu. I le liwi nai ni loto, ni mawhau, a ni langona foi o lau whanau ta ape. Ni mātou se ili pēr ma li lifa i mātou po whelo fina ngalo mo i mātou te tōtasi. I mai ia i mātou le toa ma li ustai. Mātou te whai ai o pēr nei fina ngalo i ai. Whaaftai le li ina na o tā ranga tūtasi, na e sānie lo walo o Yesu Kiriso.
O le misterio e le mawhai ona ato do na mātou malama iai. Se I vanga nāu o fesoso ni mai lo nganga pa ia I lewa yaso ma lewa yaso. E whapewhea o na whanau mai se mea vai se mea malosi. E whapea o na whanau mai se mea matanga se mea matangofie. E whapewhea fo o na utu loi mata malingi o tangata. I loi mata fia whapavau. Le misterio le nao lau o fio na utu lo walo o Yesu Kiriso. Le o mātou mauai le sawalinga I le neiva yaso. O mātou manatua I a pupo ngā sa whea ngai maia I le neiva yaso. Le mātou tatalo I a wana na mātou sa valia I lale mafofau. I a whapefo I na mātou sa valia I lale tino. I ne whau na utu ato toa. Le misterio la o fio nei lo walo o Yesu Kiriso. I o mātou tangata te to dasi ngā lulue. O na mātou o atu e le I a mātou sa tauro ma le fia. Ma le mauti noa ua wha ato to ina lo mātou whaoletanga. We travel here to this place every week. The 5th Sunday of Lent. It's Holy Week. We're mindful of the billions of Christians around the world that are celebrating this week. It's part of our faith. It's a tribute in our canon of the life that your Son Jesus Christ lived 2,000 years ago. As we meditate on our reading, as we reflect on what is going on around the world and in our lives, we pray that you give us insight. Gift us with the gift of discernment, such that we don't trip over that which we don't understand. So that way we don't take for granted the words of our faith and the canon of our rituals, but that we stop by and double click and ask the questions and the questions behind the questions, such that our faith is deepened. We're told that once we do that, it's like the wise man that built his house upon the rock. When trials and tribulations of life, when things happen on us that are beyond our control, we are steadfast because our faith is founded on the rock. We ask that you give us the gift of boldness, the gift of inquiry, the courage, so that way we can inquire about the mystery that is yours. So we can come to this intersection of materiality and eternal, between the secular and the divine, between the mundane and that which is holy, and be okay in the intersection. We ask that you continue to reveal thyself to us, and that we are gifted with humility, openness, so we can receive the seed. We ask that you continue to bless us and allow us to be a source of blessing to others, as was your covenant with Abraham and his siblings from the very beginning. O mātou tatalo mo manatua ele nei tai ao. O mātou lau ele, na mātou whanana wai Samoa. Mātou manatua le malo o lo atiae ai lunga, le malo tutotasio Samoa, le malo Amerika Samoa, whaalangolango ele nei malo meleke o mātou nobia iai. O mātou manatua o mātou te tai. Tai la le malo fa pe fo ita tai ai kalesia wa tia I lo mato lo ele. O mato talo le ni ina I fa ngaina I lato. Fai mau me fai ngā wenga o ngā. E fa lo tele ina I lo fina ngalo ma le malo la o fio. I tangata Samoa I le lolangi.
Mato mantua whapitoa ia le sisinga fua. Tutuila o lo whai le nei vaiaso. Mato tinatu i lumo la o fio le na fo i wha moe moe. Se elofa le li ie ma oto mai se nati. Mo Samoa o ao. Pe whapewhea o na mato wha ngaina mea ue tu i o mato lima. Nuti whaatasi ma whaibalo filima na masani o mato matua matua a. Ia wale manuia o Samoa i le rangi a wao. Ao mai fo ia mato lo te ia e kalesia, whalapo putonga whaatutua. Pe ia se fiso ta inga, o le tātou palewhengai o oe le tua, a mato o tangata, o meo lo whaia i le tunuku i le nebe yaso. O mato mtua e fo i le alo lo tala le lei le nebe yaso ia i la tau lo mato whaia safa tasi. Me se le whamna tuina o le vai yaso pa ia, Kalesia Kersiano i le lololangi au au. O mātou tatalo le li ia whapeo na fōu le ea o lo mātou mana vaina. I whapenafo na fōu le vaiaso pa ia le nei tausanga i ai mātou. Whaolola mai ai lo mātou whatuatua. Whamausalina ai la mātou mōli mau. So se mea lo ta ape masara la wai Kersiano i le lololangi au au. Talo ne elo whamanuianga i la mātou i kalesia i nei. Lau o whainga ruenga, mata mai lava i e mātutua se i o e whanau la eti. I le ngata i le nā o mātou au ainga. Lo fisosoani mai i ai mātou i leitu ma leitu o le soifua. O mātou tu ina atu i lumo la o fio i e i elo whamanuianga. Whamanuia i a mātou ngā ruenga o le nei bai aso. Me se foi ngā ruenga i beo ne sila fio o whea ngaimala o whai ngā ruenga i nei. Whamanuia i o mātou te tai whiliwhilia. Whamanuia i tupulanga talavo o tama mateini. I whamanuia foi i tina mā lātou pepe. Ia le nāla mātou te talo whaitele le li. E tele ni te talo o lo mātou o mai mātou i lo whale tāpua i le nei aso. Me o lo pele o mātou loto, a benga lo mafa i ai mātou. Le ngata i ai mātou lo whale sa nei, a whapefo i lātou lo tāpua i whatasi mai mātou le nei tai au. O ia te talo uma o mātou o foi na atu i la o fio tama, se ia e tali mai e tusa malolo lo whatunoa. Suafo Yesu Kiriso o mātou li man whaola. Mātou ore na talo tu ai. Your kingdom come, your
tauranga o te pena e la o kalesia mai mato uma. I ngata I tupe ua I le ipu, a o isi mea o mato wanga le leia tuai I la ngaruenga. Se e te lia mai mai I whaongaina, whao te reina I lofina ngaruenga. Let this offering be a token of our appreciation of what you've done and continues to do for us. Would you receive it in your name, we pray. Amen. If you're going to do a tato fituina, we are looking to us from Leva. Tato fitau fila folofoa pe masaniai fila pelus fulvalu. Se fapo mai le fila fast food. Our reading this morning is in your bulletins. It's taken from the UCC lectionary. Luke chapter 19, verses 28 to 40. We'll be reading responsibly in Samoan here. You can follow along in your reading devices online. Lucas Fuiva, Luis Furvalu, Fas Furu, Alatato Fitau, Permasaniai. Umavai atu ia upu ona mua tuailea o ia o maliwa e Yerusalema. Whakape atu, lua teo atu I le ai o lua o lumanai. A o mo, iai no te iloa le tamai asini ua notia. Ele iti e lavas testanata. Lu te tala ina matai te mai. Awhai foi e si mai se tasi a te o lua. Se ala mea lua te tala I le asini. Lua te mai asu I a te ia. E manapa I a te. Ua oe na awina atu. Na la mawai lea pe ona whitalai mai o ia I a te la ua. O tala I a o le tamai asini. O whai mai a te la o tamata I a la solimia. Se ala mea lua te tala I le tamai asini. Na la whai atu lea e manao I ai leli. Wala te tai mai a I a Yesu. O lato lafo lato o fulu mai tamai asini. O na lato fati te a leo Yesu. O mali wane o ia, a walato fola o lato ofu I le ala. Ua whapeane, ia manuia le tupu o lo maliu mai le suafa o le lii. Le manuia I le langi, le vi inga fo I me au pito aluma. Ma fa koe fast food. Ia tele mai le tuela tatou whitau ma whaalongalonga I puana fionga ia. Te mi umalava tatou te whitau ai I ana fionga. Lo te talo I a hutu ai ona manuia I ai tatou. E ala I whalau te leina o la tatou marama la maanga. Upo la tuspa ia. E pe ne awa noe whatalo whatu ai le pa I o sauninga. La tatou e kalesia pe na masani ai. E tai au le fionga de te fono ma no malu no lau. Talo whatu fo I o whainga uena e sunga I au ao ni tua. Ia nisi fo I senga I te akono. Talo whatu fo I tatou o whipese whiwhilia. Ia whape fo I le tupulanga tala fo o tamu tene fo I tatou mafuta I le malu nei.
also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends who are joining us online, either live or later on this week. It is our prayer that as you participate in worship, as you have this proclivity to will that which is good, that God meets you. God tussles with you as you continue to expand your faith and continue to have this proclivity towards that which is good. Ia tatu launga I swafo te mā le alo ma le nganga pa ia. A whai ai o lowa yaso muli le nei I le olanga le nei. O le asa o mea e whai. A whapea e te inoa e tōlau manawa I le umoro yaso le nei ma a mia le tua lowa nganga. Una tātia leo le tino o ewa aimene I ai. Le ase swingo lo la. Ia tō me le tā ua le whisiri le I tupulanga talavou, sa tātou talavou uma. Malau lau le malosi. Le tele tausanga I e uma. A tā ua mo tātou. Le o matutua ia ua tele tausanga ua te atu nei lo tausanga o lupe nei. Ale ngata I le nā, ai te tauna tāhua I tangata Kirisiano umalawa I le lalolangi au ao. Awa o teini umalawa whape nei I le nei tausanga. I le tausanga ma le tausanga, tātou te savalia ai le toa yaso le li. Ma te mi umalawa tātou te toe savalia ai mai aso le li I nei mai tau. E tu waki mai e ala fisili lea, irrelevant ai lava le fisili lea. A whai e te noa o lo vai aso muli le nei I le larolangi. O le a launa e whai. Tala tātou whaito wina, tātou te noa ai ia sa fo nei vai aso e pe ona masani e tātou. Mai ua lata ia ona toe vai aso ona tuli leo tau le lea to lua so. Ilo ta ua maini ngoa. Mai oi le ai o luma nahi o lua te maua ai le tamai asini e le ti e mua ai seisi. Te tala. Au mai. A whaiane nisi a te urua pe se awa te tala I le manu no lo whaile iai wa e manao iai le li. Ia no role tama. O atu maua le asini e peone whetalai le li o te tala. A whaiatu tangata o le ale mea o te tala I o rua le asini. Mai tama manao I le li ina tu role. A tātou so mai lai tua ma vaai I le tu inga tangata. Toi tasi le vai aso tola na manawa. A whaile whatonunga lea I le melea. O na tātou I loa ai lea le tu inga tangata. Toi tasi le vai aso umaro na ola. Le tu inga o langa e te tau na mamanu ai le o langa o le tangata. E leo toi tele ni o na taimi. A tātou vaai I le lau te lenga o le neba I aso na tātou I loa ai lea o le manatu lea, manatu mua. E iai lau ngā luenga whapitoa na e sau e whai. Leo toi tasi le mai aso o le lii, a leo toi manatua e le lii, e tasi a le mea nā laina sau. Sau e ana, sau e ana liwe tō mi ola te mata. Ko le mena te tauna la mone tangata mai mau pe ana I loa uma e tangata amata mai lava le teimi na whana wai le mafuanga na lai o le sau. Se manu e o soifua maola ia e mafuanga na lata no to e vai aso tola na manawa ia speed up rola ia.
A pe o le winga le nei o le tangata e le o tele ni taimi. O le iloa le mafuanga na lai na sau. The first point I wanted to make is, if you have but 1 week left to live, how would you live? That's the question. And the first point I wanted to make is you have to live into the purpose, the one reason why you're here. You have to live into this thing, this one thing that you're about, this brand, this thing that you've devoted all your life to, this mandate that came from heaven, that came from God, that came from the divine. If you have but 1 week left to live, you should live out your purpose. Afa Pedro tasi le vaiaso o na tole o lau manawa e te tau lava o na e ngā lue i ngā luenga. Nā leo ne e sau. Ngā luenga na o oe lava e mawhai o na whai. Ngā luenga whapitoa e whakavau lo lātou sinave, lo lātou winga. Afa pete loa e umalo taimi le te tau e pupole i me whatawaa. Le te tau na alu lo manatu i mā monio le lalolangi, a tau na li lifa lau whatufunganga i ngā luenga na o oe lava e mawhai o na whai. Mai aso mawaia na tātou mawai le tosi lea le li. Le tosi lea i le vāo le tangata e tō tasi ma le ao te lenga o tangata. Last week we had that distinction drawn out from our story between individualism and collectivism. Right? So if you have but 1 week left, you should focus on that purpose that pertains to the individual. You should focus on that which only you can impact, not what other people think of you, not the collectivism, but the individualism. Afa pea ato e tasi ne vaiaso o na tole o lau manawa, o me te taune e focus ai. I le tala alea na tātou whetawina, tātou te loa ina wa focus e li le mea na, he was taking risks. So it's somewhat of a conundrum, but if you want to preserve yourself, you have to lose yourself. It's one of those mysteries of life. If you want to amount to something, you gotta be willing to be nothing. If a penale tolo lea, lena oto ele li, e si ele te ta e ina le whangu ala pasa mō tangata mātitiva e tō tele. Ele i te ta e ina le whangu ala pasa mō se ao te lenga o se nuku, o se ofe pese, o se olotu an te ta e le whangu ala pasa, ona o le tangata e tō tasi. O Yesu ke risu. Ele i te ta ea fo i se komite, le whapea Maria, ia salo, leta, o mai se whaia sa tātou komiti, pe alu le mea sina le ainga i le tangata lea, pe alu le ai, na whai lava Maria le tonu nā o ia tō tasi. Mena tātou mo o men gasolo o te le tā ua o le tangata. Le tā ua o le tangata. Leo te whea tu so o ia, e to whea o tō itu. E le asa sa mo e le malamalama le upulea, a o whea tu e to whea o tō itu. Le langa e tau tui uma o tō. Le me whenai le whato nua e le si tui. Vatu ana i au. Motu ngā manatu nei, a tū wan whaitania i le tangata e tō tasi. You came for one purpose and one purpose only. And if you have a week left in your life, if your time is limited,
You should find out what this purpose is and live it to the best of your ability. These are legacy questions. You know, you live a good life and then all of a sudden you've accumulated all this stuff. And in your 70s, then you look back and you ask the question, what is my legacy? But can you imagine if you've lived your entire legacy? So that way the last week of your life is not just like full of regrets, but it's an escalation of this legacy, this reason, this purpose, this rire de jure that brought you here. Can you imagine? Now, if you're young, you're kind of like, you don't know what to do. You get all these things. You have all this potential, and you listen to your words of your parents, and they say, oh, you've got all this potential, right? Oh, you can be anything you want to be, right? But you have to focus on the one purpose. And if it's too multiplicity, then maybe start with your parents. Ask your parents, hey, what should I do? Maybe go to school. Maybe come to Sunday school and youth and try to figure out what is this one thing. How will you know what that purpose is? Answer, you start with taking a risk. Peo nisi le mea whengatā tupulanga talavou, e mese tātou e whananau mai a inga Samoa, where collectivism is very important. So e whaangale collectivism e be e mamanu wailu tangata to atasi. But at some point, you need lavalu tulai mai oe. So how do you know what your purpose is? You start by taking risks. Ya whaiatu lau tonu ata mai oe tina ya. So mai le tua. But you should continue taking risks. If you look at the story that we read, Jesus took a big risk when he decided to go to Jerusalem. Why? Because he's always done his work around Capernaum and Galilee. These are sort of like small towns. When you go to Jerusalem, you're going to the big city. Mind you, the last time that he went to Jerusalem, he got lost. He was 12 years old. And he was bombarded by the scholars and the experts of his time in the temple. And that probably traumatized his 12-year-old self. And he knew very well that that's where he will end up. If he's going to make a big impression on the world, he needs to go to Jerusalem, where all great prophets go to die. A whapea atu e tasi le vai aso o tutoi o lau soifua. E te taone i loa le mafuanga e a laione e soifua maola pea. E te taone e se ili po a isi me te taone e whaia ina ima whaiona na whatufunga ina lau tangata to tasi. Mo ia tāua leo te lenga o tangata e tāua fwoi whautuanga mai isi tangata e iai ale ngā luenga na oe a me whai o me whai. Ngā luenga na a e ngā lue ai, ona e sa loto lo lea. E ngalo ia oe le taimi, e ngalo ia oe le no whoanga, e te lo mana tuaina fo i mea o tutupu. So think about a glove. A glove, we all know a glove. It's made in the image of the hand. It's got 5 fingers, it's got a palm, and it's got a... And then when the hand is in the glove,
you're able to manipulate it. Pick up things, prevent your fingers from being burned. But when you take off the glove and lay the glove down, it's dead, it's inanimate, it's without purpose. And similar is the person. We were all made in the image of God, and to the extent that we invite God to participate in the glove that is ours, then God will have this purpose for us. Pe ole winga le nā le manatu le nā, e tawana iei le tua, i te tono o le whatufunga ina o tātou teito tasi. Ina i mwhai o nā ngā i tātou mo teimo tutoi. O le meno no lua la, a e loro lawa le mafuanga nā laiona e sau. Ona e vai atuala ia ua o mai e le tua me whai ngā ruenga e whatino eilo ngā ruenga. Tala le tātou whaitawina na whina ngaro loa le li e a ngai i Jerusalema. I ona toe teimi. Na whina ngaro loa le li e whaatau sunu i lo nālu i Jerusalema ma le paseka o na tangata. I ona wa aia rolea o leo mai o tangata e whsosoani i ate ia. Tutu so o e tō lua. O so e tō lua e leo whai ngoina o lona winga e le ni so o whaela i e peo na tā ua le sepulua. A tangata whai ana muli muli le li. O le fisidi o aiso o ia, so se soisi lava e ustai. Wa me momua na mana tuai nai so o ia whaturo le li e o le ai o lumanahi o lua. Mte ilo ai le asini, e le titi e momua si tangata. E le ngata o le ustai o le toa. O isi te maitia tuni aturo e whaile whiau aturo whaile whiau. A le ise toa o wae. E latu le asini e le se asini a la ua na whamaila i o tangata e ana le asini. Le ame alaina te tala e o lua mana. E te taulana toa, e tama ia. Le ngata le ustai e toa. Ia. O le si me te maitua nei au so e tauna malo losi e se alanga o le asini e le ti e mua e se isi. A fati e ti e le ri i runga le asini e le i loe le asini o le mele sa le mele ta o te ti o le tangata e kiki le asini. O nei tamalai e to lua e tamu whai e toso le asini ma whai e le fine mu. So not only were they obedient, they were strong-willed, but they were physically capable. That was the characteristic of these disciples. O whatufungaina i o so o ia no e mai le asini e le ngata e ustai toa ia e maso fo. Ia e le ngata i le asini e tatou wa ai i me umalama na iei li e peina na tapena loa lo na alu i le sātou. Na tapena loa lona avea ma tamai māmoe. O lona toto e whamamā umai tangata lola. Na watu rola ia, le ngato tāwe lea. A sini. O le awhiawhi o bito lunga le na whaila ato tel suanga. O le meno no. O le tunga mau le na fo le papa Iosefa le Arametaia. O le meno no. O le whale o Lazaro Malia Mareta whamai e lata i le maunga olive. Na mapu i eileri. Ina ia lata i Jerusalema. Ia o le whale o tangata. E lea so na whale. Pero manatu lo na rua le nā. That's the second point I wanted to make. Once you know your purpose, once you discover what it is that your life's work is all about, and then you started to take risks, you will see this truth that God provides. When Jesus decided to go to Jerusalem, taking a big risk, everything started to fall into place. The 2 disciples, the donkey,
the upper room, the home of Lazarus, Mary and Martha in Bethany. Everything was provided. And not just the physical provision, but if you know you've got a week to go, if you know you're going to die this brutal death, soul provision was also provided. He must have been troubled. He must have suffered anxiety, knowing that his friends will betray him. But all throughout that time, he was being provided by God. During his depression, when he went through all that anguish, he was being provided for. Ia manatu muri. Peo lesi mamanu tatou te loa, te aso so mai tatou I tua ma tatou vaai I le li'i. I lona vai aso muri. Tatou I loa ai le tangata o loo manino I le mafuanga nalai o na Iesau. Tatou te loa atu tangata I le utu lafo ia le tua o lau maua uma e ia me te tauna maua le tangata. Melon tolu la tap te loa atu le faita lia, le freedom. Tatou te loa atu le loto fua te ifo o le li'i. Tatou te loa atu lo na tali ti ngā. E pe o le mele nā leo lo o tāua ai le manatu lea mandaso o mabae. O le mea nā o ia lava me whai na whai. E le mwhai na whai se komiti pe whai se tala le nuku lei o la nai a ofo to atasa. O na ia ofo I nātu e ia o ia lava. E whai matau langa. E tongi ola ngā sala o tangata. Pe manatu muli nā e whai le sa o tonga, e whai le whai talia. O whai lava I tātou e kalesia o loo siosio, e kalesia siri lava e kalesia tuku I le whai talia o le tangata. E mo ia tāua fo I le whawhewhewhe ma mea nā e le mūse taulanga whapena. Mai le whapena fo I le taulanga le na ta pena lo tātou li I le newa yaso. Na whailawa I lona loto mali. Whaia le li o na alo ese. Whailawa I le li o na whatalitali la na alu Jerusalema se ia umal paseka. Whailawa I le li o na nofo o ia lona ainga I Nasareta. Au filifilia e ia le alu Jerusalema I le teimi o le paseka. Le teimi o mai pilgrims, mai le tu o le whatuatuanga. I utai o mai ave alato o tāulanga e whamanatu e paseka. O le teimi na whaolaina I lātou a polonga e kupito. Filia le li le nei taimi. E a mai e lana tāulanga I le tua. I lona roto malie. Tātou roto le stofi o la tātou toi whaalongo atu ai I ana whetalainga. Ia mese le taimi na iai whatoanga. Melan tala leli ie ama whailawa na me ese nei. Ama whailawa na me ese le nei maliu, wala maliu wai. A whapelawa I eise isi o wala e whaola I nai tangata ese mai le toto ta mai mamoe. Leli I o te loto I le mele nana. Ai o lava nei whaialo loto. Ai ia whaialo fina ngama. What I'm trying to say here is that, and the last point I wanted to make is you have agency. You can voluntarily offer yourself up to this purpose that God has in store for you from the very beginning. And when you do it voluntarily, individually, in the confines of your heart and God,
It's a beautiful thing. It's not something that's coerced upon you by your ancestors and your parents. It's not a virtue signaling because everyone else is doing it. Therefore, you've got to give your life to Christ. But it's something that you, in the confines of your heart, in the most individual of individualism, when you do it from that space, then it's a powerful, powerful, powerful space. Jesus did it once, and that's the reason why we're here. We don't have to aspire to all that stuff, but he was the firstborn of those who resurrected from death. Took the first step, and the invitation is for us to voluntarily follow him. Voluntarily. And not through force. Pero manatu mulmuli lena. Le ase se fa marosia lo walu ilele. Le ai. Na fa ato te sila fi. Swite mi fiu ya tato whanau. Al meale ne o tato mautinoa. E ale te mi e maua i lato e le tua. Wa o na finangalo na. O na finangalo ia maua umata ngata i te fo i uma i le amatanga i peo nei ai. Mafutanga vavala lata le tangata ma le tua. Io le ase a onga mo tato le nei vai aso. Tato mafufau pupo ngā o tato li. Tato mafufau le nei vai aso. O le tato Super Bowl le vai aso le nei. E ta pena uma iai mele le uma. Te pena o tato loto. E le ngata i tato loto. Ia o tato neto tino whea. I manatu a whapea o na tato whea o na ato o toa leo le malo le tua. I tato tangata ngā mōre. Tato wōma na tato mautinoa. E tā hua i tato i ngā rue ngā le tua. Ia a tato suru loa le lo finima le nā. Ia o na vea rola i o tato e whaima me whinga rue ngā le ni. Ia la tato whaiku le nei sa minga pese o sa mia rofi pese. Lusa la lus ku wha le masa o salo e tia ia.
te atu whaftai tato o whepese, o sauni o i ingo o le li. Tani alofa le toi mo pelo tō malosi. Ia o ngā fo i o upo le fio ngā le tō tato te sabavali ai, tai ai. E mo te atu whaftai le tato kalesia o na wena e aso nafi le tato fundraiser le to whaine o tato te tai. Mo whanea noa tato te mafuta i tono le kalesia. Ia ma tato o asia si mai. E peo melea o le tato brand lea, po whea le lai titi o le tangata e iei aona i tū. E rona paolo e malu ai. E peo mena sa o mo wina le aso nafi. To te leo to paolo. Ngā whasinilangi. O mai ma o tato muti mea whatasi. Le o tato sauna nese ni tele. O tato awena i nei. Te me alofa le tua mai e whatutumu mea o to whanau ngāo. Le tua malana bala au. O tato sauningo le asomalio la whaia le stofi le afoleono pe ngā to puntini. A whai i nei le whasai Los Alamitos. Ia pauna me o fia asi se le tato bisi leo ma o le tato whaiutusi le tato puntini. La tato whaigu le tau. Let us pray. We've come to the end of our worship and now it's time to go out and manifest your will into the world using our individualism. We ask that you give us the humility, the courage, and the boldness to live likewise. O mātou wo i le si ui, o mātou tāpo inga, mātou lafo se watu i ngā ruenga whaiwhepea loa ngāna pa ia. E mori o ina malama atili o mātou tangata whalongolongo, e winga moni o whionga. E whaina mātou o atu i le rangi le newa yaso, le yaso pa ia o lau e kalesia kerisiano i le rangi au au. Ma whape ina o na mātou whanami atu i nisi. Ala mātou tu ua. E tuma mai o mātou runga le lofa tino tele o Yesu Kiriso o mātou i whaola. E lofa muti vale o le atu il te maa. E ma maftanga le motusia malawa ngāna pa ia. E iat mātou le malau whanau le la rolangi au au. Ni maso umai o i whaavavau, whaavavaula.